Ovo je panel za sve one koji se razmišljaju o poduzetništvu, freelancingu, pokretanju vlastitog biznisa ili možda jednostavno žele čuti što se stvarno događa kad se izađe iz nekakvih akademskih okvira i uđe u stvarni poslovni svijet. Panel moderira Dina Hrastović iz Press House-a. Dobrodošla. A na panelu sudjeluju Nikola Kapraljević iz Infinuma. Bok svima. Marko Mišulić iz Rentlija. Pozdrav. Jeste se smislili? Drago Jukić iz projekta Integracija. Živjeli. I Antonio Matušan iz Kramsan. Tema panela je stvarno dosta široka, tako da će biti pitanja razno raznih. Biće i vremena za malo vaših pitanja. Ali neka od pitanja koja ćemo dobiti odgovore, valjda, u panelu su šta napraviti kad se zaposli kriva osoba? Je li trava zelenija možda negdje vanka ili u Hrvatskoj? Šta je s investitorima i još puno zanimljivih pitanja. Tako da poslušajmo što imaju za reći. Hvala ti, Mate. Pozdrav svima. Mi ćemo se svakako potruditi odgovoriti na čim više pitanja, ali svakako dižite ruke kasnije. Ja sam samo htjela pitati produkciju, imamo li mi pravo na nekih dodatnih 5 do 10 minuta radi kašnjenja ili ne? Ok. Ispred je ekran. Ok, super. Lagano. Čujemo se sutra. Ok, ajmo krenuti odmah u glavu. Mislim da ono što će se desiti jako puno vas, ili se možda i desilo ako ste krenuli raditi za nekoga, je da u jednom trenutku ti se ne sviđaju komentari šefa, imaš neki bad vibe, razmišljaš si ok, ali bedo mojih frendova je već otvorilo nešto, gle koliko ima mladih koji su pokrenuli biznis i uspjeli, kao mogao bi i ja. Ali onda ćete čuti od jako puno osnivača i vlasnika biznisa da u trenutku kada radiš za nekoga onda trebaš razmišljati samo o mišljenju tog jednog šefa i toj boljci, a kad pokreneš biznis trebaš razmišljati i bolite apsolutno sve ostalo i svi drugi su ti šefovi. Marko, radi čega ti ovaj tjedan slabije spavaš? Što je tebi na pameti i što te muči trenutno? Pa, spavam loš, slab jer sam star čovjek već. Ostario me biznis, šalim se. Ne bih rekao da spavam loše jer nekako s vremenom naučiš spavati ok sa svime čime se nosiš, a mislim u principu da nakon nekog vremena koji prođeš u tom poduzetništvu shvatiš da je zapravo možda i najveći taj neki stres koji proizlazi iz poduzetništva, ta odgovornost koju to poduzetništvo nosi. Ovo što si rekla na početku, super je to što puno mladih ljudi danas razmišlja o poduzetništvu i želi ići u poduzetništvo i ja sam čak relativno i kasno krenuo, blizu svoje 30. u poduzetništvo, prije sam imao iskustvo rada kod drugog poslodavca. Mislim da živimo u vremenima kad se plasiraju te neke uljepšane slike prema vani i kako to sve divno i jednostavno izgleda, onda kad uđeš u to shvatiš koliko tu ima izazova i svega. I meni osobno miran san dira ta odgovornost. U Rentlju je sad već 40-ak ljudi, to je 40-ak obitelji, to je 40-ak života koji na veći ili manji način ipak u tebi vide onoga koji je odgovoran hoće li to ići dobro naprijed ili neće dobro ići naprijed. Ali naučiš se nekako nositi s tim, evo tu će vjerovatno i Niksa puno više imati za reći jer je sve na puno većoj skali na kojoj on radi i ostale kolege. Tako da meni osobno to je ta odgovornost koja stvara taj pritisak i nemir, ako tako mogu reći. Niksa, sad kad si već prozvan. Kad sam prozvan, da. Bog svima. Što je tebi ili timu s kojim si gradio Infinum bilo ključno? U kojem trenutku ste zapravo se osjećali sigurnije, manje kao da preživljavate i trebate iz mjeseca u mjesec pronalaziti rješenja za neke nenadane, iznenadne izazove? Kada imaš osjećaj da su se stvari stabilizirale kod vas? Pa
Pa još čekam to. Kao, ne mogu ti reći da ja osobno, možda isto kao što si ti rekao, kao ne mogu reći da imam u nekom trenutku feeling baš je super sad i zato što si možda i preblizu svim problemima koje kompanija ima, a svaka kompanija ima problema, ko kaže da nema laže. Svaka kompanija ima nekih svojih problema i jednostavno ti to sve gledaš toliko blizu, jer si dio vrlo često tih problema, nekad si zajednički nazivnik tih problema. I onda mislim da je teško u nekom trenutku misliti, baš je super, baš je sve super. Ponekad su rezultati bolji i definitivno rezultati u konačnici ti neki financijski jesu, koliko god to možda ružno zvučalo, ali jesu nekakav stvarni pokazatelj uspjeha kompanije, jer ti to treba da možeš riješiti neke druge probleme u organizaciji, dati ljudima veće plaće, omogućiti bolje radne uvjete, što god investirati u tržišta, u razvoj. Tako da, moraš to posložiti da imaš dobre pokazatelje, da financije funkcioniraju, ali i unatoč tome ti opet vidiš hrpu problema oko sebe i ne bih rekao da ikad osjećaš kao da je super je. Da, ne. Ali tipa sad da morate Antoniju reći koji ima firmu par godina. Jer je zanimljivo, jer sam pričao s nekim kako smo sad digli investiciju i zapošljavamo ljude i neko mi je rekao kad budeš došao u neku skalu, neku fazu da moraš to dignuti na veću razinu, gledaj se kako je Infinum to napravio i neko mi je spomenuo neku osobu koja kod vas radila HR i kao to on treba da te, ili ona, ne znam više koje je ime, da ti pomogne da ti organizacijski postavi kako oni to imaju posloženo. Tako da slušam tebe ovo što kažeš i onda mi je smiješno, to je bio razgovor od prošlog tjedna. Gle, posložit ćeš ti procese, zaposlit ćeš bolje ljude, organizacija će se razvijati, ali sve to nosi određeni set problema i ne bih rekao da ćeš imati osjećaj da je lakše. Kao možda ćeš ti postati otporniji prema tim problemima i manje ćeš se sekirati. Prije svaki otkaz ti je dosta dramatičan kad vas je 5 u firmi. Kad vas je 400 u firmi, znaš, onda nije svaki otkaz tako dramatičan jer ih se dogodi 40 godišnje ako 10% ljudi ode. I jednostavno da je svaki dramatičan, ne bi preživio. Tako da jednostavno i gradiš ti neke obrambene mehanizme interno, da se lakše nosiš sa svim tim problemima, ali i dalje određena količina problema postoji koji te sekiraju. Mislim, mogu zamisliti da ti ljudi kažu, dobije si investiciju, lako sad, znaš, kao s cijele pare, a biti sad trebaš nešto napraviti s tim parama. Počelo. Ja ću ti se samo nadovezati da dok nas je bilo tipa 5 u firmi, da sam mislio da će se sve riješiti kad nas bude 30, 40, 50. Sad kad nas je toliko, sad mislim da bi bilo bolje da nas je 5 i da bi tad lakše bilo puno. Tako da svako vrijeme nosi svoje izazove. Što ne znači da kao cijeli experience nije dobar. I apsolutno trebate, ako imate priliku, probati nešto. I pogotovo dok ste mlađi, realno nemate šta izgubiti. Šta najgore šta se može desiti. Da pičkate nešto para i... Po mogućnosti ne svojih. Pa mislim. Mi smo recimo, mi nikad nismo imali nikakvu vanjsku investiciju. Mi tad 2000-ih, ranih 2000-ih, ni taj VC capital, ni ništa nije bilo investitori, kao to ništa u Hrvatskoj nije postojalo. Postojalo je na zapadu i to je možda, ćemo doći do toga. Zašto zapad, zašto ne, ali kod nas to ništa nije postojalo. Mi nismo znali ništa drugo, osim kao ajmo otvoriti firmu i ajmo raditi, naplatiti posao i nešto na tome zaraditi, kao da idemo raditi biznis. I nekad smo bili bolji u tome, nekad lošiji, kako koje godine. Ali da, mislim da je svakako vrijedno pokušati, pogotovo dok ste mlađi, realno nemate šta izgubiti. Tu ću ti se samo ubaciti, Niksa, zato što je, mislim da bi mogli sad poredati mogla bi ja vas četvoricu pitati kao ajmo skupiti 100 savjeta ili stvari kojima treba razmisliti prije pokretanja posla, ali Drago, ti si nedavno u jednom intervjuu baš bio pričao o tome kao da zapravo savršen trenutak ne postoji, nego tvoja je baš priča zanimljiva da si se našao u situaciji kad si bio bez posla i išao samo probati nešto i onda se iz toga zapravo iznjedrila jedna danas održiva platforma koju samo gradiš dalje i radi koje si se i vratio u Hrvatsku. Jel bi mogao reći kako je tebi bilo razmišljanje? Jesi li ti to uopće zamišljao kao biznis kada si krenuo? Ne, ja sam to više razmišljao kao jednu osvetu za jednu firmu koja mi je dala odbijenicu u zadnjem krugu. Pa da im dokajem su krivo napravili. Uglavnom, ja ću vam se samo malo dotaknuti čisto jer ovdje sedim sa trojicom momaka koji su na skroz drugoj razini biznisa od mene, jer vi imate zaposlenike svoje,
puno zaposlenika, imate i pravilnike o radu i sindikate i sve ostalo. Ja nisam, ja sam Šta kažeš? Imamo da pravilnik o radu. Nisam ni znao, moraš to napraviti u nekom trenutku. Da, uglavnom ja bih vam malo to ispričao iz perspektive dvije razine poduzetnika u svijetu. Postoje lifestyle poduzetnici i performance poduzetnici. Ja sam krenio kao lifestyle poduzetnik, sad sam trenutno na nekome miksu između lifestyle i performansa. Ja sam pokrenuo zapravo svoju tada obrt u Njemačkoj, je bio projekt Njemačka. Zašto? Zato što sam se prijavio jednoj digital marketing agenciji u Zagrebu. Dok sam živio u Njemačkoj, htio sam se vratiti doma u Hrvatsku 2020. Prošao sam 3 kruga, ušao u finale. Imao sam čak tu onu filmsku priču sa Flixbusu, sam došao u Zagreb pa sam se pravi ispod pazuha na kolodvoru. Baš ono pursuit of happiness i ispadnem ja iz tog finalnog kruga. Kažu oni da nisam dobar performance marketer jer to i to. I onda sam ja sam sebi rekao, ok, nisam dobar performance marketer, znači trebam pokazati malo šta je SEO, šta je digitalni marketing, šta je privlačenje ljudi, šta je promet na stranici. Ja sam napravio svoju stranicu preko WordPressa na monitoru od 12 eura, tako da vam ne treba stvarno puno para ako dobro ispregovarate za dobar monitor od 12 eura i kupite samo oni konektor na njega. I kad sam to napravio, zapravo sam došao do nekih 30,000 ljudi, mjesečno čitatelja, organski, i onda sam baš bio napisati, ja mislim da mi je to jedan jedini LinkedIn post, jer kao nisam fan LinkedIna, napisao sam kao marketing agencies said I like knowledge, now I have this and this. I na kraju kad dođeš do toga, znači čisto iz nekoga inata, shvatiš da imaš neku platformu od koje bi mogao neku lovu i zaraditi. Da si popraviš malo lifestyle, jer ovdje ste svi studenti, jel tako? Pa ja sam, znači sebi treba malo popraviti lifestyle. Nisam imao neku veliku zaradu u Njemačkoj i kako se iz korona izdogađala, ne bi volio sad cijelu svoju životnu priču ispričati, ali uglavnom kad kreneš zapravo na takav način možeš doći do određene poslovne ideje. Kad shvatiš da se nešto napravi, da se može naplatiti, to je dobra poslovna ideja. Samo da tu jednu statistiku čisto da kako se ja volim tim brojevima baviti. Koliko vas želi biti poduzetnika? Jel vas ima? Jel mislite da u Hrvatskoj je to teško otvoriti? Sad ću vam jednu stvar reći. 11.830 ljudi od 1. do 4. mjeseca je otvorilo poslovni subjekt u Hrvatskoj. Od toga je 80,25% paušalnih obrta, a svako 5. osoba otvori DO ili JDO. To je znači samo prva 4 mjeseca, a po nekoj statistici 98 ljudi dnevno u Hrvatskoj krene u neku poduzetničku ideju, tako da stvarno poduzetnička klima ovdje je dobra. Koliko god vas možda ljudi straše, zašto ne bi probali kad imate 23, 4, 5 godina kad znate šta izgubiti. Na takav način sam se tu htio nadovezati. Ja sam prvi obrt otvorio na materi jer nisam htio izgubiti studentska prava, tako da postoji način ako hoćete probati. Ja sam još prijavljen kod mame u Našicama. Antonio, ti si sada kram si živ koliko? 2 godine? Jel da? Koja je do sad najveća greška koju si napravio? Svaki dan su greške. Greška je da sam mislil da ću puno brže napraviti stvari. Kram si krenuo iz neke ludi ideje, ajmo šta brže zauzeti tržište, proširiti se okolo i prodaj i bježi dalje. Gdje je ideja bila to će sad biti brzo. I onda cijeli taj stres kad se stvari moraju desiti, a onda sam shvatio da ja zapravo malo korak unazad. Mi smo iskopirali poslovni model koji postoji vani. Copy with Pride postoji vani, ne treba previše izmišljati. Naše traženje nekog product market fita nije bilo toliko da li proizvod radi, nego da li su ljudi to spremni koristiti. A mi smo se onda prvo bavili edukacijom tržišta. I onda kad smo prošli taj proces edukacije tržišta, da ljudi znaju da mi postojimo s jedne i s druge strane, tek onda je krenula prava prodaja, dovlačenje korisnika, a cijelo vrijeme ta greška zapravo bio taj stres u glavi, ja moram doći do 500 partnera jako brzo. Ja sad imam 500 partnera, ali za to trebalo 2 godine. Ja ću puno brže doći sad do 1000 u sljedećih par mjeseci nego što sam došao do ovih 500. Antonio, jel možeš samo reći šta za tebe znači edukacija tržišta? U smislu da si trebao stvoriti awareness o sebi i o usluzi, koliko je važna prosječnom korisniku, ili edukacija tržišta kao educirati te partnere da oni zapravo zakonski, logistički ili ne znam ja kako mogu surađivati s tobom? I jedno i drugo. Znači, Krams je platforma, ko ne zna, ajmo prvo, ko zna šta je Krams? Sad morate svi dići ruku. Šalim se. Bravo.
Ne vidim od svjetla svakako, tako da. Kramis je platforma koja povezuje trgovine, pekare, restorane, hotele, slastičarne, čak i cvijećare koji imaju višak neprodane hrane ili cvijeća sa korisnicima koji to kupuju na popustu. Prvo edukacija ljudi je bilo kao ne, to nije hrana stanjura koja je ostala pola ćevapa nekome, pa on to tebi zapakira i da. S druge strane, to nije smeće i smeće i zašto? To nije nešto što je loše, što je istekao rok trajanja, jer su svi bili kao šta ću ja tu stvarno dobiti. To je samo hrana koja se nije stigla prodati 5 do 8, u 8 pekara zatvara i to sutra to odlazi. Tako da s jedne strane, a s druge strane najgore nam je bilo educirati partnere, ove prodavače. Jer ljudi žele. Mi smo prvi tjedan kad smo krenuli, nama je 15.000 ljudi skinulo aplikaciju, mi smo imali 10 partnera. Mi nismo imali ponude za njih. Mi smo dobili puno korisnika koji su onda otišli jer su rekli ovo ne radi. Nije da ne radi, nego ja sam mislio da će zatvoriti nekog i to je close-at nekog u ovom sales procesu, biti jako brže, da će to biti 2 dana, pa samo objavi i prodaj, sve to lagano, jednostavno. Ali to traje 1, 2, 3, neki čak i mjesec dana. I onda je zapravo bila edukacija njih kako je to, šta oni trebaju davati, kako prilagoditi proces. Jer mi dajemo pakete iznenađenja, vi ne znate šta ćete dobiti jer oni ne znaju šta će njima ostati. I onda njih educirati šta da oni tu daju. A najveći problem je šta, jedna stvar je jedna pekara koja je mala, da imaš jedan entitet i tu gazda najčešće radi. Onda kad dođeš na neku razinu, tipa imamo mlinar na aplikaciji, mi moramo dovesti cijeli taj proces do toga da oni koji imaju svojih 15 problema u danu, da mi budemo doslovno 5 minuta posla, da bi oni uopće pristali raditi sa nama. Jer meni u glavi je bilo, ja ću tebi u pekari vratiti 500, 600, 700 eura svaki mjesec. Meni je to super, scale of 1000, 2000, 3000, a njega boli briga za 500 eura koji će njemu to dovesti probleme. I onda mi smo okrenuli neku paradigmu u prodaji gdje je prvo bilo, mi tebe ne vraćamo novac jer neće se oni obogatiti od nas. Mi nismo voliti glovo da mi njima dajemo 30% revenju i to se nikad neće desiti. Jer ako imaju toliko viškova, onda su stvarno u velikom problemu, nažalost. Nego mi smo s druge strane okrenuli prodaju prema, mi smo marketing, mi smo PR, mi smo održivost, mi smo dobra priča, budi dio pokreta i mi ti dovlačimo korisnike u trgovinu. Zato je pick up, zato ljudi sami idu preuzeti, oni dođu, probaju nešto nepoznato i onda ostanu, ako im se svidi. I onda je zapravo to bila promjena i najveća lekcija što smo napravili. Hvala ti. Marko, kako je to tebi izgledalo? Ti si čisti B2B i sad si ti isto morao educirati tu neke potencijalne partnere zašto bi koristili tvoju platformu. Je li bilo jednako izazovnije? Kako ti je a kad usporediš danas, koliko brzo dobiješ novog klijenta, to jest onboardaš i kako je bilo u prvim danima? Pa gledaj, to se sve mijenja. Mnogi će možda znati, mnogi ne. Rently je dakle software koji pomaže iznajmljivačima, property management kompanijama i hoteljerima da automatiziraju svoje poslovne procese. Baš u Splitu imamo, ja mislim, i najveći broj korisnika. I 2014. godine kad sam ja dao otkaz u firmi u kojoj sam radio u financijama i odlučio to pokrenuti, inicijalni plan baš sa tadašnjim poslovnim partnerom Marka Velića koji je malo prije imao predavanje. Kad smo sjedili, tad sam još u Zagrebu bio, kad smo sjedili za stolom, mi smo zamišljali da će to u roku od godinu dana cijela Hrvatska to koristiti i da ćemo se proširiti na svijet. Evo nas 12 godina poslije toga, super to sve ide, ali ni blizu onom brzinom kojom smo očekivali, jer tržište je možda takvo kakvo je, industrija je takva kakva je, promijeniti se fokus, sad nam je puno veći fokus na hotelijere nego što je to bilo prije, jer prije nismo ni imali adekvatan proizvod za njih i tako dalje. Tako da mislim, u prirodi poduzetnika je da misli da će se stvari događati brže nego što se one u stvarnosti događaju, ali to je upravo taj neki gen, da ga nazovem, koji te i gura dalje i ne da ti da posustaneš, jer da sam svaki put kad se nije ostvarilo ono kako sam planirao odustao, pa Rently vjerojatno 3 mjeseca ne bi postojao. Da mi reci konkretno, ako možeš, da od prvog kontakta sa nekim hotelom do potpisivanja ugovora ili pokretanja produkcije. Koliko je realno? Čisto da znaju. B2B, sales, koliko tebi u prosjeku? Jako ovisi o industriji. Reću vam konkretne primjere, jer vam je svima nama tu iz Dalmacije turizam jako blizak, generacijama živimo s njim. Hrvatski turizam je proklet na jedan način, jer nije drivan ljudskim faktorom. Drivan je prekrasnim morem, prekrasnom klimom, i tebi u startu motiv da nešto mijenjaš u tom turizmu manji, jer će ljudi svakako doći. Onda dođeš do hotelijera. U
hotelijerstvo u Hrvatskoj opet naslonjeno primarno na to sunce i more. I što god ti radio, da ne radiš baš ništa, tebi će ljudi doći, jer je Hrvatska kao destinacija toliko jako popularna i predivna. I što se događa? Tvoj motiv da ti sad ideš mijenjati software, optimizirati svoje poslovne procese, nešto je jako upitan, jer ćeš ti ovako ili onako 5, 7, 8% i ove godine rasti, pa ćeš dignuti cijene, pa ćeš ovo, pa ćeš ono. Dakle, motiv je drugačiji od, recimo, motiva slovenskih hotelijera, gdje nam se stvari puno brže odvijaju, jer oni se tamo ipak moraju više potruditi za dobiti tog istog gosta nego možda Hrvatska. Tako da nema jednog jedinstvenog odgovora koliko traje. Imamo primjere di onboardaš hotel od 100 soba, onboardaš u tjedan dana. A evo imamo sad svježi primjer, jedan mali prekrasni hotelčić u Zadru, 16 soba, pa to mjesecima već traje, pa oni ne dostave podatke, pa nije spremno ovo, pa ovaj certifikat nije spreman, pa onaj nije spreman. Tako da nema pravila. Ali nekako mi smo išli tim prirodnim putem da krenuli smo prvo primarno prema iznajmljivačima koji danas opslužujemo sa našim softverom, ali postupno ideš prema tom up marketu, jer resurse koje ulažeš u jedan segment ili drugi nisu toliko drugačiji, a povrat na tvoju investiciju u te resurse je u ovom većem segmentu puno brži. Tako da nema pravila, ali B2B prodaja se odvija u mjesecima, odvija se i u godinama, u još većim dilovima. Mi imamo neke hotelijere s kojima smo godinama pričali da bi ih u određenom trenutku prebacili na naš softver, jer trenutno ovom regijom vladaju softveri koji postoje na tržištu 30 godina. I sad možete zamisliti što znači ući u hotel od 100 soba i promijeniti kompletno sve na čemu taj hotel radi. Kao da ja sad uzmem vaše računalo i kažem promijenit ću ti operativni sustav. A tebi je tamo sve zadnjih 15 godina. Dakle, nije jednostavno. Thanks. Koliko vas ovdje zna što je Founders Syndrome? Ste čuli za to ikad? Okay. Nikola, je li tebe ikad bilo strah da... Niko digu ruku, da reci im šta je, a i meni. Da, pa sad ću kroz pitanje. Može. Je li niko od vas četvorice zna ili želi priznati da možda pati od toga? Ok, sindrom foundera se generalno smatra situacijom u kojoj je founder zapravo glavna kočnica razvoja i rasta svoje kompanije. To je ono što često možete čuti. Ima toliko prilika da se nešto optimizira, napravi bolje, da kompanija raste, međutim vlasnik ne da jer je to njegova beba, jer on misli da je najpametniji ili ona. U principu situacija kada si trebaš priznat, ako želiš da ti firma opstane ili u svakom slučaju raste, da trebaš nekog pametnijeg, iskusnijeg dovesti, ne nužno da preuzme, ali svakako da sjedi ravnopravno za stolom. Nikola, je li te ikad bilo strah toga? Veliko pitanje. Pa mislim da jednostavno mi možda i kroz te akvizicije koje smo radili zadnjih godina, znači kupovinom nekih drugih firmi, definitivno sam vidio neke firme koje su došle do određene razine i rekao bih da su onda tu stale jednostavno zbog kapaciteta foundera. Founder može do te razine i možda nije bio... Mislim, često ti ljudi ili ne mogu, ili nisu ni zainteresirani da grade firmu dalje. Mislim, spominjao se lifestyle business i mislim da se možda ponekad gledaju u nekom negativnom kontekstu. Skroz je ok imati lifestyle business. Imati malu firmu koja lijepo posluje, nemaš možda nešto puno stresa ili imaš proporcionalno stresa veličini operacije i to je profitabilno, nešto ti lijepo živiš od toga, neki ljudi oko tebe žive lijepo od toga, kao mislim da je to super stvar. Tako da ne percipiram uopće, iako se lifestyle business često od strane VC-eva kao percipira, neću investirati u lifestyle business, skroz ok, nemoj. Znači, ta firma neće biti 100 puta veća za 5 godina i to je ok. Znači, ako je founder zadovoljan s tim, ja mislim da je to skroz ok. No, natrag na tvoje možda pitanje, da, vrlo često firme budu ograničene ili sa ambicijom foundera ili s njegovim mogućnostima. Da li ja osobno mislim da nemam problem s tim? Pa mislim da nemam problem s tim zato što mislim da je Infinum došao do neke lijepe razine, tako da je evidentno da ja ne sputavam to.
Trudim se ljudima dati Za priliku sad. Za sad. Pa gle, svi ti mi napredujemo do razine svoje nesposobnosti. I najveći problem je što vrlo često se nismo spremni s tim pomiriti. Ni firme, ni mi osobno, ali možda je to drugo pitanje. Znači, da, mislim da nemam problem s tim. Spreman sam dati ljudima da preuzmu odgovornost, onda ih i držim za to, accountable. Ako su preuzeli neku odgovornost i to je okej, da. Nemam problem s tim. Ja bih se samo možda nadovezao da mislim da je taj sindrom bio jako izraženiji u generacijama poduzetnika, naših roditelja i slično. Tu još ima onog ja sam gazda stava, a posebno u IT poduzetništvu mislim da toga nema toliko, jer nekako smo mi svi u tom IT poduzetništvu uvijek gledali te neke uzore vani, čitali te neke knjige i slično. I mislim da je to puno manje izraženo u ovim novim generacijama nego u generacijama naših roditelja. Mislim da će se i Niksa i svi složiti da ja osobno kao founder i kao neko ko vodi firmu žudiš za ljudima koji žele od tebe uzeti probleme i odgovornost. Ko se ne želi riješiti posao? Da, dakle, žudiš za takvim ljudima, kad takve ljude nađeš, s njima je prekrasno raditi i ne znam tko normalan bi dozvolio da spriječava takav razvoj priče. Drago, kako se ti suočavaš sa izazovima kad ne znaš kako bi sam nešto riješio? Rekao si da nemaš trenutno zaposlene. Imam. Imaš? Sad nas je Ok. 100% više nego što nas je bilo prije. Da? Bravo, čestitam. Mislim, ne možeš sve solo, ne može vas dvoje, sve solo. Kako ti onda upravljaš zapravo? Kako sa znaš cijelim- da ih je dvoje? A? Pa 100% više nego... 100% više. A, Na Fini Info se sve vidi. Nije dao referencu na kada. fair. Iako Drago bi sigurno bolje od mene znao kako bi se to sve organiziralo. Kako ti rješavaš svoje izazove? Evo, trenutno, ako imaš neki primjer. Imam i svaki dan. Ok, evo ovako, reću vam jednu stvar. Htio sam samo nadovezan je ovaj founder sindrom, jer to se puno izraženije, na primjer, u mom periodu kad nas je čak dvoje u firmi, nego kad imate ekipu koja je napravila cijele procese, pa onda ima i CMO, i CFO, i CTO-eve i sve ostale ljude koji su zapravo zaduženi za određen dio tima. Ja sam imao taj founder sindrom na početku jer sam mislio da sam najpametniji i još uz to smo mi muškarci malo ovako preponosni pa smatramo da znamo najbolje. I onda dođe do problema da shvatiš realno da kao možeš narast 2 puta više, ne znam, iz perspektive lifestyle poduzetnika, ako imaš 2000 eura, znaš da možeš doći do 4, što ti je realno puno. Nije razlika 10-15, ali 2-4 je već ogromna razlika, ali tako. I onda sam zapravo shvatio da ja ne znam delegirati svoj posao. I hvala Bogu da je krajem 11. mjeseca 2022. godine gospodnje došao ChatGPT i da sam tad bio među prvima koji ga je krenuo koristiti i evo koristim ga već 4 godine. Zašto je on meni pomogao? Baš da se dotaknemo te teme. Znam šta znam i znam šta ne znam. Znam da nisam znao delegirati, ali znam ko zna meni reći kako da se to strukturirano napravi. Tako da sam ja koristio AI primarno da njemu dam prvo sve svoje operativne procese i da mu kažem aj ti meni reci šta bi ja mogao dati, a šta ne bi mogao dati, ko bi to mogao raditi, ko bi mi triba. I na takav način zapravo sam te izazove riješio, a sada izazova stalno ima, hvala Bogu da ih ima, jer da ih nema znači da stagniraš. Kako ih riješiš? Kad vas je dvoje, onda ih riješiš tako da ostaneš do ponoći po jedan na kompjuteru, pa se probudiš oko 6-7 i opet nije to ništa strašno, zato što nemam pojma, ja sam danas uspio baciti na more od 9 do 10, meni je bilo ok, ali vjerojatno ću večeras do ponoći raditi. Tako da uglavnom izazovi na to, ja mislim da sam ja... To izazovili. Tamo stoji reći, nisu to izazovi, ali smatram da kao izazov u fazi di sam ja i di će vrlo vjerojatno puno vas biti na počecima vaše poslovnog putovanja, jednostavno ćeš morati u tom trenutku rješavati sam, jer šta više izazova prođeš, bit će ti puno lakše u životu, zato što ja kažem treba čovjek zadeblja kožu. Ako nemaš dovoljno izazova u životu, rijetko da ćeš moći naprijed. Baš se tribaš, ne znam, postoje filozofija stoika koji su prije u Grčkoj 7 dana spavali na podu, jeli kruv i vodu i nakon toga im je bilo lakše kroz život jer su dovoljno izazova imali u tih 7 dana.
Ja mislim da sam ti uspio odgovoriti, nadam se. Je, hvala ti. Antonio, bi mogu sa svima podijeliti filozofiju koju trenutno provodiš, to je test sa svojim zaposlenicima i firmom? Da, nemam je sad 2 tjedna u firmi, sad ćemo vidjeti di puca, ako puca, ili malo korak unazad, bilo nas je 5-6 do nedavno, sad nas je 10 i sad zapošljavamo možda 3-4 ljudi, upravo smo u procesu zapošljavanja. Taj dio sam izdelegirao dalje, to sam uspio napraviti, ja znam raditi sales, ali dobri ljudi koji rade dobar sales, tu sam našu drugu osobu koja to vodi. Tako da sam ja po konferencijama i na putu sam sljedeća 2 tjedna pa ćemo vidjeti di pukne. A dobra je fora jer onda kad vidiš di pukne, znaš koje stvari treba popravljati. Tako da ne radi to cijelo vrijeme, neću sad ajde još tjedan dana da ljudi zaborave kako izgledam. Mislim, šišao sam se prije 3 dana pa me pola firme još nije vidjelo, imao sam dugu kosu. Ili da zaborave kome odgovaraju. Mi je duga kosa na screenu, ali to je nestalo prije 1 dana. Tako da to je jedan dobar test da vidimo. Za sad firma postoji, aplikacija radi, server nije pao, par poziva sam dobio, ali sam to stručno proslijedio dalje na support, neka neko rješava drugi, tako da vidit ćemo. Da se vi ostali slažete s pristupom? Jeste li ikad sami otišli i rekli sretno? Pa ja konkretno nisam na taj način, ali s vremenom, sa organizacijom, sa procesima, stvari se postupno odvajaju od tebe i to je ono najljepše u cijeloj priči. Mislim, to je sad, svatko ima svoj način pronalaženja rupa, svi ih imamo, on ih nalazi na ovaj način, mi smo ih na neki drugi način nalazili, ali mislim da je delegiranje meni osobno bila jedna stvar koja mi je dugo trebala da je naučim, jer se volim spuštati u detalje, ali želim vjerovati da sam to dovoljno rano shvatio i popravio koliko sam mogao popraviti. A mogu samo da im damo perspektivu. Ja imam 10 ljudi, ti imaš koliko? 40? Ti imaš 400. Imate 3 razine firme. Najlakše doći do 10. 10 ljudi nije problem, nije nikakav problem. Uzet ćeš nekoga za marketing, nekoga za sales, par developera, ovisi šta radiš. U onom procesu kad prolaziš u fazu rentlija, tu se stvara prva razina nekog, ajmo reći, delegiranja, da neko drugi nekome delegira i onda tu najčešće firme pucaju. Kad pređu tih 10 do 40, a ovaj skok prema Nixi, to neću ne pričati, ne razmišljati. Ja bih rekao da se nama iz moje perspektive taj switch počeo događati na 15-20 ljudi. Sreća, na vrijeme smo prepoznali, zaposlili HR, zaposlili čovjeka koji se bavi procesima, ljudima i svim drugim. Jer evo sad samo zamislite, imaš 15 ljudi u firmi, s tim ljudima treba pričati svakodnevno, svaki tjedan, svaki mjesec. Već su tu nekakvi departmenti, nekakve inicijative, nešto i teško je to pohvatati ako sve ide kroz tebe, kroz jednu osobu, postaješ usko grlo, postaješ problem. Dolazimo do onoga di founder postaje problem. Ja mislim da je tu ta neka točka loma, iako mi je možda i najizazovniji period bio to između 10 i 20. Niti si dovoljno velik da počneš formirati nekakve procese, departmente, team leadove, headove, a nisi dovoljno mali da to rješavaš sam sa sobom i ChatGPT-em. Tako da je to neka sve te prijelazne faze su triki, sigurno Niksa može puno još tu reći po pitanju koja je sljedeća faza kad se stvari počnu lomiti, ali bitno je na vrijeme ih nekako prepoznati i prevenirati. To mi je drago da si spomenuo HR, zato što zapravo HR dosta često, pogotovo u pop kulturi nekoj kada se prenose zapravo firme i rast bude neka smijurija, naići ćete još uvijek na jako puno vlasnika, to jest foundera i u Hrvatskoj, hoću reći vlasnika biznisa, izvršnih direktora koji ne shvaćaju koliko im je zapravo HR bitan i prekasno, nažalost, se sjete zaposliti nekog stručnjaka na toj poziciji, zapravo kad već stvari ozbiljno pucaju po šavovima i treba u potpunosti restrukturirati sve. Tako da evo sad ste čuli iz prve ruke da je preko 10 ili prema 20. Gle, promijenila su ti se vremena i ljudi, zaposlenici su zahtjevni nek su bili prije. Moj otac je kao inženjer u HEP-u radio 45 godina u jednoj kancelariji. Mene jeza prolazila pri pomisli da 45 godina ulazim na ista vrata i tamo nešto s kabelima radim. Dakle, promijenio se i koncept što ljudi očekuju i ne možeš u tim firmama prije. Pa nije ti možda ni toliko trebao taj HR, ljudi su bili puno nekako, neću reći, reći ću, možda i zahvalniji s onim što imaju. Današnje generacije, mlađi ljudi, vi koji sjedite tu,
puno ste izloženiji lifestyle-u kojeg možda sanjate, pa onda i puno više s pravom, nekad i ne s pravom, tražite to više u startu. I to neko mora hendlat, neko mora s vama pričat, neko vam mora objašnjavati, neko ti mora reći možda kako stvari funkcioniraju iz svog iskustva, nešto ćeš naučiti sam, ali promijenila su se vremena i to je opet po meni nasljeđe neko od tih prijašnjih generacija, kao ne treba ti HR. Mi smo, ja mislim, HR osobu zaposlili na 20, kad nas je bilo 20, i mislim da smo je zaposlili za 5 osoba prekasno. Da je na 15 već trebalo imati nekog da se time počne baviti. Niksa, kad smo se bili pripremali za panel, bila sam te pitala šta je najgore što se može desiti ako zaposliš krivu osobu. I onda si rekao sve loše. Kao nema tu ograničenja. Ne sjećam se što sam rekao, ali... A oko tog zapošljavanja i kad zaposlite lošu osobu, pa mislim da je meni osobno, možda i sad moguće da sam ja specijalan, nekako mi zajednički nazivnik svega toga, svih tih loših HR-a, u biti da smo vrlo rano znali da smo zaposlili nekog krivog i onda si ti to nešto racionaliziraš mjesecima, joj, bit će bolje, pa hajde daj mu ovo, pa daj mu PIP, šta je, performance improvement plan, pa ajde ovo, pa se ovi dobri zajebavaju oko njega. I meni zaključak, ak ne ide, ak ti imaš feeling da ne ide, imaš neke koliko toliko objektivne indikatore da stvari ne funkcioniraju, bolje se razići odmah i ranije nego da se cijela organizacija pati. Jer onda imaš neke dobre ljude koji se bave u biti problematičnim pojedincom umjesto da se bave poslom. Tako da meni je neki zaključak s te strane kao bolje se ranije razići, zaposlit ćemo nekog drugog, pa ako ide super, ako ne ide... I tu ti je, mislim, bitan Human Resources odjel ili jedna osoba. Šta da onda otkazili? Pa ne, nego da ti pomogne malo. Svi mi hajramo u startu friends and family. Znaš, dok vas je dvoje u firmi i nas smo bili 4 foundera, prva zapošljavanja su bili, znaš ti koga, pa sin od ovog, pa nešto, iskupiš neku ekipu, a onda jednostavno kad to počne biti nešto više ljudi, više ne znaš koga bi zaposlio od frendova, jer sad više nisi već siguran, znaš, poznaš ih, pa baš ne bi sve ni frendove zaposlio. I onda trebaš nekog da ti pomogne oko tog procesa i da ima neku strukturu i da možda za neke pozicije, znaš, i ljudi riješe IQ test, jer je možda za tu rolu bitno, ili da riješe test, social skills. Tako da, mislim da ti Human Resources da neku strukturu tome, pomogne ti da popričaš s više ljudi nego što bi popričao inače i onda smanjuješ jednostavno mogućnost da napraviš krivi HR, koji to u konačnici dosta košta. Izgubiš vremena, neš nikom dati otkaz za manje od 6 mjeseci, onda kad mu i daš otkaz, to traje još ta agonija 1-2 mjeseca, mjesec, jer traje uvijek. Prije toga 1 mjesec, 2 se ti pripremaš psihički na to, jer ti je stres, pa šta će on sad. I svima kojima smo, samo da bude jasno, svima kojima smo se ikad razišli su našli posao u mjesec, 2. Tako da ljudi si nađu. I vrlo često su možda i našli nešto što mi je bilo i zanimljivije i nešto drugo radili. Tako da, uglavnom to bude i na obostrano zadovoljstvo kad se raziđete. Super. Sad razmislite o svojim pitanjima, ja imam još jedno. Drago, zašto si se vratio u Hrvatsku? A vi razmislite o pitanjima jer nakon ovog slijedite vi. Zašto sam se vratio u Hrvatsku? Ima 2 slova. Prvi sloj je cura, današnja zaručnica, a drugi sloj je... Hvala. Sad će brzo to. A drugi sloj je zapravo, kad sam otišao u Njemačku, realno nisam sve trbuhom za kruhom, realno iz Splita sam, nije baš da smo mi nešto ovdje gladni. Otišao sam vidjeti šta ima par godina i onda kad sam gori bez znanja jezika, došao do posla u struci, inače sam sociolog, nisam ekonomist, i odradio sve što sam odradio, pa odjednom upao u marketing, pa odjednom otvorio obrt, shvatio, čekaj, stani, pa ako mogu napraviti u jednoj stranoj državi u kojoj ne znam kulturu i jezik, tad sam naučio, jel? Zašto ja to ne bi mogao napraviti u Hrvatskoj? I sad, bila postavljala pitanja, jel tako je Europska unija, jel dobra ili nije? Pa mogao bi sad samo to baš povezati, meni vam je Hrvatska jedna super
država sa super prilikama, postoji puno razloga zašto je tako. Prvi razlog je zato što Vanja ne čita novine, tako da Vanja ništa negativno ne mogu nikad ni pročitati. To je meni kako crni oblak od kojeg bižim svaki dan. A druga stvar, Hrvatska je zemlja koja je dovoljno sada u uzrastu i uzletu. Zašto su, na primjer, mlađa generacija sada puno više želi? Zato što po ovoj Maslowljevoj piramidi prije smo svi trebali samo preživjeti, jel tako? A sad se svako želi samo ostvariti. Znači nije više, imam 5 kuna za marendu, sad ti imaš 50 eura u novčaniku svaki dan. I zašto je meni taj povratak u Hrvatskoj zapravo bio dosta dobar, jer ti u Hrvatskoj realno imaš puno prilika. Ja sam u Njemačkoj pokrenuo platformu Projekt Njemačka za objašnjavanje administracije i drugih stvari jezikom 9-godišnjaka. Kad sam shvatio da to prolazi u jednoj velikoj zemlji, shvatio sam da to može proći u Hrvatskoj, da mora proći u Hrvatskoj, pa sam pokrenuo Projekt Hrvatska. Evo, na primjer, tvoj primjer. Znači ti si vidio u Italiji da nešto funkcionira, ali tako? Hrvatska je dovoljno mlado tržište da ne postoji zasićenost nekim stvarima, pa onda ti zapravo iz Europe možeš uzeti inspiraciju za neki model i iskoristiti ga u Hrvatskoj. Zato je meni, na primjer, Hrvatska dobra i zato mi je drago i svaki dan se zahvaljujem Bogu što sam se vratio, jer stvarno je Hrvatska zemlja prilika i evo, svi koji se... Ja sam bio dosta puta u digitalnoj Dalmaciji, znam da dosta vas pretendira start-upovima i ostalim stvarima i realno shvatite da u Hrvatskoj stvarno možete i uz VC fondove i sve ostalo, ovo ja ne govorim iz prve ruke nego iz druge ruke, ali sve to možete napraviti zato što Hrvatska vam se nalazi u ovoj fazi. Uzmite inspiraciju van, kako treba otićite godinu, 2-3 vanka, priselite se, pogledajte. Ako treba obavezno odite, molim vas, odite. Obavezno. Mislim, ja govorim ljudima obavezno, otićite par godina vanka da vidite šta valja. Vratite se s onim što je najbolje. I još jedna dobra stvar, kako smo u Europskoj uniji, a kako ja stvarno se bavim dosta i zakonima. Dakle, dobi porezni neki savjet. To ćemo poslije. Ne? Ali kako se bavim tim zakonima, zapravo ti možeš, kad vidiš kako nešto funkcionira u jednoj EU članici, realno vrlo sličan ti je zapravo taj zakonodavni okvir da ga primjeniš u Hrvatskoj. Postoji dosta nijansi, ali realno gledano, puno je teže donijeti nešto iz Amerike u Hrvatsku, kada su tamo zakoni skroz drugačije, nego nešto iz Slovenije ili Austrije. Tako da ova ekipa, moj razlog povratka je naravno glavni ljubav, a sekundarni zato što stvarno se nalazimo u fazi rasta i treba to iskoristiti. To vam je kao kad ulažete u kripto ili dionice, iskoristiti dok raste, ali tako. Hvala ti. I ja bih se samo nadovezao na njegovo, bila si pitala, poslala neko pitanje vezano za faks, nešto što smo donijeli. Jedan profesor je bio rekao, kad sam studirao u Italiji, kaže, koja je razlika između tebe u Hrvatskoj i nekog tu u Italiji koji ide raditi nešto. Sad nećemo ići, na primjer, Krams, jer Krams je copycat nečega izvana. Možemo, na primjer, u Rentli, koji gradi nešto u Hrvatskoj. Hrvatska je prvo tržište gdje ćeš ti nešto napraviti. Osim ako ne radiš nešto, skroz, ne znam, AI digitalno, ideš odmah na cijeli svijet, imaš dovoljno malo tržište da možeš testirati neki proizvod. Imaš pilotno tržište od 4 milijuna ljudi i puno lakše ti je doći do nekih društvenim krugovima, do ljudi koji ti trebaju. Svaka industrija se na kraju svede na 100 jako bitnih i 1000 second hand ljudi da tebi treba za tvoj posao. Meni trgovine, pekare, restorani i to. A neko u Italiji ima tržište od 60 milijuna ljudi. On ima puno veće testno tržište da će mu puno dulje možda trajati, ali svaki ima isti cilj sa nekim, kad ideš neki startup, ideš da radiš unicorna, svi žele ići u Ameriku. I onda ti si testirao na manjem tržištu i možeš odmah ići negdje dalje van. A ovaj u Italiji ima puno veće tržište gdje možda neće tako lako doći do ljudi. Tako da zato je Hrvatska butik tržište za pilotiranje stvari. Super savjet. Imamo par minuta za vas. Tko bih htio postaviti pitanje? Oprosti, vidjela sam. Aha. Mate, ti biraj onda koji je prvi. Samo me zanima, na primjer, ako ste imali 1-2 klijenta koji sami možete hendlati, kako ste onda odlučili, znači ovaj prvi rast, tamo reći, vidite da više ne možete hendlati možda maksimalno 3 klijenta business to business, kako ste onda zaključili i koji su koraci bili da počnete rast, zapošljavati, da ne radite tu sam? Pa ili je vrlo očito da trebaš nekog zaposliti, da trebaš pomoć, jer imaš veću količinu posla nego što možeš odraditi i to je vjerojatno nešto lakši problem za riješiti, jer je straightforward. A ništa, alternativa ti je da ako, nećeš zapošljavati vjerojatno više nego što ti treba. I mi smo vjerojatno češće bili malo možda konzervativni i nismo sad ludo zapošljavali, nego smo se možda češće trudili možda pokrpati sa ljudima koje imamo, a onda ići u neka veća zapošljavanja
kad imamo neku veću sigurnost. Isto tako ne moraš ni zaposliti ljude uvijek full time. Mislim da mi i dan danas nešto posla subkontraktamo, radimo s nekim drugim manjim kompanijama, rekao bi čak sa 100-tinjak drugih kompanija surađujemo, koje su po cijelom svijetu i onda za neke dijelove možda, ili ako nemamo neku ekspertizu in-house, znači nemamo zaposlenu osobu koja ima to znanje, ćemo podugovoriti nekog, možda nekog freelancera uzeti. Mislim da trebaš biti fleksibilan. Najgore što možeš napraviti je da si digneš headcount i fiksne mjesečne troškove i onda ti to nešto. Imaš problema oko toga, moraš se baviti s tim, ne možeš se baviti s biznisom. Bolje biti, mi jesmo nešto, ja govorim za Infinom, ne znam sad za druge kolege, ali mi jesmo nešto više konzervativniji oko toga. Mislim da je svakako dobro za naglasiti da nikako ne želiš ostati na jednom ili dva klijenta i ovisiti o njima velikima. Sljedeće pitanje. Gdje Mate? Aha. Za sve je pitanje, osim možda za Dragu. U kojoj mjeri imate osjećaj da vaši zaposlenici s voljom žele graditi firmu? A u kojoj mjeri je to njima samo autobusna stanica, pokupe šta im treba i idu na sljedeću autobusnu stanicu? Pa ne znam, kad počnem razmišljati o tome, vjerojatno ću poluditi. Ali teško je na to odgovoriti jer se radi o individualnim preferencijama svakog pojedinačnog člana tima. Nekome je rad u našoj firmi nešto što je možda sanjao, htio, želio jer mu se sviđa industrija u kojoj radimo, znači hospitality, tech. Nekome je to samo usputna stanica. Evo, danas nam upravo otišao jedan kolega koji je 4 godine bio kod nas i odlazi u stranog konkurenta koji je 10 puta veća firma od nas, ne znam koliko puta veća. Je li on to u početku mislio, planirao, ciljao to tako? Nemam pojma. Ono što mi radimo je da mjerimo kroz HR procese, mjerimo zadovoljstvo ljudi, ali ne onako paušalno, nego imamo baš točno definirane nekakve kriterije i nekakve brojke. Jer tebi je kao cilj da ti ljudi budu sretni i zadovoljni. Kad su tu kod tebe, želiš da budu zadovoljni plaćom, da budu zadovoljni ljudima s kojima rade, da budu zadovoljni s time što produciramo, da budu zadovoljni kome to produciramo. Tako da je to neki moj fokus, moj zadatak je omogućiti takvu organizaciju. A koliko ljudi doživljavaju tu organizaciju kao usputnu stanicu ili konačan cilj, stvarno, ne znam, teško je na to odgovoriti i to generalno odgovoriti. Na kraju dana vidiš što radiš s tim ljudima svaki dan, pa vidiš kome je stalo više, kome manje, ali mislim da se onda kroz vrijeme to opet riješi samo od sebe. Ljudi odu dalje ako se ne vide tu u tom trenutku, jel? Pa ja možda mogu dodati, mislim da si to lijepo rekao, nema univerzalnog odgovora. Nekim ljudima je ok, nekim ljudima nije ok. Mislim da sam ja u jednom trenutku ranije komentirao 10% ljudi u Infinimu otprilike godišnje ode. Slična je brojka 10 do 15% i u nekim drugim kompanijama možda u kojima sudjelujemo ili manje ili više sam aktivan. I to je nekako normalno. Mi recimo kad radimo akvizicije, mislim da je ok da neki novi ljudi dođu, neki ljudi se zasite i to. Iskroz je ok da dođu neki drugi na njihovo mjesto, da imate neku određenu rotaciju ljudi. Ali ono što se mi recimo trudimo, mi imamo nekakav employee stock program unutar kompanije gdje ljudi u biti imaju udio u vlasništvu firme, dobiju neke dionice, dobiju dividendu ako se ona distribuira, radimo i neke buybackove povremeno, tako da trudimo im se i na taj način dati nekako da se osjećaju više kao dio te priče. Jeste vi jedna velika obitelj u Krampsu? Ne, ali smo sretni i zadovoljni. Mislim, mi smo malo outliers po tom pitanju, jer naša priča, ono što mi radimo nije prodavanje, svaka čast svi malo nije prodavanje, ne znam, sladoleda, romobila ili nečega, pa da ljudima bude tipa u prodaji. Kad zapošljavam ljude u prodaji, nije da on sad prodaje policu u supermarketu pa će se on boriti sa nižom cijenom. Ja želim uzeti ljude koji vjeruju to i to filtriranje radi odmah u startu, jer ja želim vidjeti da se on želi time baviti. Jer nije lagan posao, mi smo u zadnjih 2 godine prošli sve i svašta i bilo jako teško, istrpili su svašta sa mnom.
kasnile su stvari, kasnile su plaće, svi su sve razumjeli, sad smo dobili financiranje pa sad i prije 15. to ide, ali ja tu vidim da se ljudi iz puno nekih većih sistema meni javljaju da žele doći raditi jer mi kažu meni je ovo fora, meni je ovo zanimljivo, meni ovo ima smisla. I onda ja nisam sad, kažem, nije nestandardna industrija i onda je ljudima to zanimljivo. Ja sam imam osobu koja je radila u, neću sad imenovati ništa, nije brand content, u sličnim industrijama na rukovodećim pozicijama head of this, head of that i onda je otišla u neku firmu gdje je imala super plaću, morala je prodavati nešto uhodano za državne firme. Kaže, meni je super, meni plaća sjedne, ja imam službeno auto, a ja dođem doma, meni je dosadno. I onda sam rekao, vrati se ti doma, dođi doma da sad opet skupa izgradimo nešto, da možemo to izbildati. Prvi dan kad se zaposlio, poslao mi poruku kao hvala ti, opet se osjećam živ. Takvi ljude ja želim zaposliti jer se onda oni sa mnom će se boriti da ovo stvarno uspije. S time ćemo završiti da ne bismo otišli previše preko vremena. Ako želite još dečkima postaviti neka pitanja, nađite ih sad vani. Hvala vam puno. Hvala. Hvala. Hvala.